Oke, Yuk, baik. Oke, baik, Sekarang teman-teman. kita akan pulang. We wanna back to ada back to Melbourne. Yeah, thank you, a friend in Adelaide. Mama kayak pulang. Halo, kita pulang guys. Oke, ke Melbourne. Kita pulang berpetualang bersama Kak Bicu, Kak Rara, Kak Wahyu, sama Kalau saya beli kopi, nggak tidur kan? Ada kayak suara yang Salsa. kayak mobil coklat. Mau kak pulang. Ke Melbourne bisa mati tidur di tempat tidur. Oke, sudah berapa hari kamu Tinggalkan. berpisah dengan tempat tidurmu? 5 hari dia. Baru 5 hari. Oh, Iya, bukan tempat Kotaku tidur. tercinta. Not your bed, My boyfriend. your boyfriend. Boyfriendku lagi. Oh, I don't iya. have a boyfriend Yeah. who wants to marry me. Yo. Just give me 1M panai. Saya 800 mau lebih kurang 200 juta Ji. Ya, 200 juta Ji. 800 juta. Oh, 800 juta. Sudah cukup. Baru lamar mah. 1 M kamu. 1M. Sama 1 M. Sama satu rumah. 1 M Bercanda biar. bercanda. Bener kayak amin kah kayak boleh satu closing kayak mau beli coklat. Mau beli coklat? Apa? Itu coklat. Mana? Ih. Bisa kok coklat KitKat. KitKat mandi. 1 jam Ji ya, 1 jam 20 menit.